Satani yarateye mu ngo. Iyo utariga kubabarira umugore wawe cyangwa utariga kubabarira umugabo wawe mu buryo bwo kumubakira ku Mana, uzokwamurongora abagore, uzokwamuja mu zindi ngo. Umugore wo hanze nagomba kubabwira n'ukuri nta rukundo azagira. Umugore wo hanze nta rukundo agira. Umugore wo hanze nta n'impuhwe agira. Umugore wo hanze n'umujura. Ariko girira imbabazi uwo muri kumwe, mubabarirane uwo mugendana, mwubakane uwo mugendana. Umwasi ntakabatsinde, mubeho nk'abatsinda, kuko umwasi yatsinze urupfu na kuzimu. Iyo utararenga ku bintu rero ntushobora kugira mu bwiza bw'Imana. Habiweze kandi utararenga ku bihe wabanye n'abakubabaje, ntabwo ushobora kugira mu bwami bw'Imana. Ntibishoboka. Twibeshe ko turiko tuja mu ijuru, ariko turiko turarimbuka, ko taragira ibyo turekura. Uwo mwana rero nagomba ndabasabe, nta muntu yemerewe ibi by'uruza n'uruza. Mwicare mutuze, ndabizi ko muri abana beza. Kamera ntize muca muri kamera mugenda mugaruka, sibyo? Mutuze. Mwabyemeye? Bikubitira Imana amashyi, mwabyemeye? Mwicare mugubwe neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turashimira Imana ku bashitsi, turashimira Imana ku banyamakuru ba Life in Jesus Christ. Turashimira Imana ku bariko baradukurikira aho baherereye hose ku mpande z'isi. Imana iduhana umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 136. Musomyi mwiza yihuta. Zaburi 136. Kandi shimira Life Worshipers, shimira n'iriba ry'urukundo baririmbye neza cyane. Amen. Kasome ndasoma umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Haravuga ngo nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kabiri haravuga ngo nimushimire Imana nyamara nyamana Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Gatatu nimushimire Umwami w'abami, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Reka twongere dusome hano epfo gato tumanutse 26. Haravuga ngo nimushimire Imana yo mu ijuru, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Dukubitira amashyi ijambo ry'Imana. Reka twongere dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 18. 18 mu butumwa bwiza bwa Matayo. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo umurongo wa 21. Haravuga ngo nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja, mwene data nangirira nabi nzamubarira kangahe? Ngerageze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nico gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri abo yishyuza itaranto inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami, nyihanganire nzakwishura byose. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. 28. Ariko umugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata
aramuniga, aramubwira ati nyishura umwenda wanje. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati nyihanganire nzakwishura. Ntiyakunda, maze agenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kumwishyurira umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, bagenda babwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda we wose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi tugiye kwiga ijambo Imana yampaye, agaciro ko kubabarira nk'abana b'Imana. Haleluya. Agaciro ko kubabarira. Ikintu cya mbere ngomba kubabwira, Imana ikiturema yaturemye mu ishusho yayo. Iturema ifise ubwiza bwayo, kuko Imana yitwa rukundo, Imana yitwa mbabazi, Imana yitwa buntu. Ibyo byose ikiturema yarabituremanye. Amen. Ariko umwansi amaze gutera mu isi, abibugwango, abibishari, abibubi bwose bukurira mu muntu. Ariko Imana kuko yakunze uwayo, ntiyigeze yemera yuko uwayo ashobora kurimbuka. Nuko muri icyo gihe cyabaye, yatumye umwana wayo, itanga ubutunzi bwayo, itanga umugabane wayo, itanga umunezero wayo, kugira ishobore kugarura ubwiza bwa mbere yari yarahaye umwana wayo. Haleluya. Araza aradupfira, amaze kudupfira urupfu rwo ku musaraba, ariko yongera kuduha agakiza, aradutsindanishiriza. Imana ishimwe cyane. Ariko icyo ngomba kubabwira ni iki: uyu munsi data yantumye ngo ugire kubabarira mu mutima wawe. Kubabarira, agaciro ko kubabarira nk'umwana w'Imana. Amen. Twabaye abana b'Imana ryari? Twabaye abana b'Imana mu gihe twakira Yesu n'umwami n'umukiza. Nibyo ijambo ry'Imana rirabitubwira. Yaraje mubi ariko ntibamwemera, ariko aza mubi ariko ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo gucika abana b'Imana. Ngo abo ntabwo babyawe n'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ngo abo babyawe n'Imana. Haleluya. Ariko umwansi yarahari. Abo bana b'Imana twaje muri ubwo bwami, turazi iyo ntambwe ibi ya mbere, ariko tuzana na za kamere, tuzira no muri yasi, twuzuye bya bintu, ariko tunezerewe gusa no kwakira umukiza. Ntabwo byarangiriye aho. Haleluya. Ijambo ry'Imana Paulo aratubwira ngo twakijijwe kubw'ubuntu, kubwo kwizera Yesu Kristo, ariko ntabwo byarangiriye aho. Imana ishimwe cyane. Imbabazi rero, imbabazi niki? Twabanje kubabarirwa ubwa mbere, turaba kurimbuka. Umwami Yesu Kristo we yatubwiye ngo tumwigireho, twame tumwigiraho ngo tugendere mu birenge by'abatubanjirije. Imana ishimwe cyane. Yaje yitwa mbabazi. Nta cyaha na kimwe data wo mu ijuru adashobora kubabarira. Ni nacyo gituma n'umwana wiwe, n'umuntu wiwe, n'umugaragu wiwe, n'uwo yatumye wese, nta kintu na kimwe adakwiye kubabarira akiri muri iyi si. Imana ishimwe cyane. Itubabaza ni byinshi. Abantu baratubabaza, isi iratubabaza, kandi hariho abadukomerekeje, hari n'abadutaye, ariko kugira tuze tugere mu bwami bw'Imana, tuze tugere muri wa munezero ijuru ritanga, nuko turenga ibyo byose, tukabirenga, tukaba nk'abana bato. Imana ishimwe cyane. Umwana muto uramukubita kandi ukamubabaza, ariko akanya gatoya aragaruka kandi anezerewe, akongera akakwita papa, akongera akakwita mama, gatoya akabyibagira. Imana ishimwe cyane. Natwe niko bikwiye kuba. Niko Yesu Kristo yavuze ngo ubwami bw'Imana bushushanywa n'umwana mutoya. Nukuvuga umwana muto uko yibagira akanya gato, natwe niko dukwiye kwibagira akanya gato, kugira tuze dusingire bwa bwiza data yaduteguriye mu gihugu cyo mu ijuru. Yemwe nshuti z'umusaraba,
haba hani mwogo ndetse n'abandi bariko baradukurikira aho baherereye hose. Ubwami bwo mu ijuru busaba gukirana. Iyo tuvuze gukiranuka haba hariho gukirana. Dukirana n'abantu, abantu bambaye iyindi shusho ya Satani. Nta muntu mubi abaho, ariko Satani yateye umuntu, ariko umuntu akaba mubi. Ariko jewe nambiye ubwiza bw'Imana no kubanza kumenya iyo shusho. Umuntu yambaye ishusho ki? N'umuntu yatumwe nande, ariko simba utsindwa. Name nduwutsinda muri ibyo bihe byose. Ijuru ntabwo rijamo abantu bavuga ngo twararirimbye cyane, ngo nuko nabwirije cyane nzoja mu ijuru. Siko bimeze. Ijuru ntabwo tuzorijamo ngo nuko twahanuye cyane. Oya, ijuru ntabwo twarige ngo nuko turabinginzi twuzura umwuka. Oya, ariko ijuru tuzorijamo kuko twakiranye n'ibyo bintu byose byotuma twiyambura ubwiza bw'Imana, ariko tukagera igihe tugaragaza ubutsinzi bw'Imana ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Umuntu atsinda ryari? Azotsinda ryari? Tsinda ikigeragezo, ariko icyo kigeragezo kiba kije kunezeza umubiri, ariko kitandukanya n'ubwiza bw'Imana. Icyo ndagitsinze rero, ijuru riranezerwa rikavuga ngo umwana wanje nkunda cyane. Yaririmbye ndanezerwa, yabwirije ndanezerwa. Uko wavuze ngo urafashwa, buriya gufashwa umuntu nanje iyo ndafashwa iyo ndiko nabwiriza. Ibyo ubwiriza utarabanza kubanza ngo bigufashe, ntuze wigera uvuga, banze bikwigishe wonyine. Nico gituma nama ndababwira no namashaka canke ndetse n'abandi, bwiriza ibyo ushoboye gukora. Gira iyo shusho yuri, geragaza icuri muri iyo shusho. Nimba uvuze urukundo barukurebemo bavuga ngo ufite urukundo, bavuze ngo ugira imbabazi babikurebemo babone izo mbabazi, bavuze yuko wigisha impuhwe babone izo mpuhwe kuzifite. Naya handi Yesu Kristo cyavuze ngo ni indyarya. Indyarya ntabwo ari babandi tuzi gusa. Indyarya ni babandi babwiriza, ni twebwe tubwiriza, ni twebwe duhanura, ariko tudahagaze mu byo duhanura. Natwe turi indyarya. Ariko nagomba kukubwira imbabazi z'Imana. Haleluya. Umuntu ababarira iki? Umuntu ababarira ikintu umuntu yamubabaje, akababaza ikintu cyababaje umutima wiwe. Wenda urababara kuko bagutwaye ibintu byawe, urababara kuko bagutwaye abantu bawe, urababara kuko bagutwaye imitungo yawe, urababara kuko bagukuye muri gakondo yawe. Ariko rero iyo ushaka kugira uzubohoke mu mutima, yugira ngo uzongere ugere mu bwami bw'Imana, nuko ubanza ku ibyo byose ubyireka, kandi ibyo byose ugaheba. Imana ishimwe cyane. Ukidaditse kuvuga ngo bagutwaye isambu, usenga hano ukaba wuzura umwuka w'Imana, washika hahantu. Reka ndababwira ikintu kimwe, uzi yuko umuntu ataragira imbabazi, hari ubukwe atajamo, areka kuja bukwe kubera azi yuko muri ubwo bukwe aza gusangayo umuntu yamugiriye nabi. Ubwo bukwe akareka kubujamo kubera icyo kintu cyonyine. Haleluya. Uzi yuko umuntu atararekura mu mutima wiwe, uzumva yuko hariho nk'umuntu woja gusengera urugero abakozi b'Imana. Reka mvuga abakozi b'Imana, ukumva Imana igutumye gusengera umuntu, iyo mpano yarayiguhaye gusengera abantu, ariko kuko uwo muntu uzi icyo mupfa, ukumva ntiwoja kumusengera. Ukumva woja gusengera mu mudugudu wa Bisasa, ariko mu mudugudu wa Gitaraga ntuje, kuko hariyo uwo wita yuko yakugiriye nabi. Nagomba nkubwira uyu munsi, umwansi ufise ni Satani, kandi Satani uwo yamuteye nawe ntagutere. Oya, nagutere Satani. Nimba yaratsinzwe umuntu, wowe ntugatsindwe muri ubwo buryo. Ndakwinginze ntutsindwe. Kugira uzubabarere nukurekura ibyo byose ukabirekura. Imana idufashe cyane. Haleluya. Imbogamizi tugira muri ibyo bihe rero, imbogamizi nuko ibihe biza bitwibutsa umuntu twabaye. Haleluya. Naba ndababwira igihe kimwe jewe ngitekereza muri ya myaka yose hano ngenda mu ruzerero rwo kuvuga ubutumwa aha mu Rwanda, ngenda mu mirenge itandukanye aho Imana uko inyoboye, ariko nari mfise igikomere kimwe. Icyo gikomere nari ndagifite kandi ku muntu nkunda, ariko kandi narahiranye yuko tuzobana nawe ubuzima bwose, kandi tuzotandukanwa n'urupfu ari oriyora. Ariko nkabamenya ikintu cyambere, nagiye ntahura yuko ari ishure ryanje.
uriyore yari kariga igiwe nanje nariko ndiga ijyanje. Aho ngeze nashobora kuba notumirwa kuvuga ubutumwa, ariko nkagenda mfite igihanda kimbabaje mutima wanje, nkagenda yambwiye amagambo akomeye cyane. Kumbure muri ico gihe yabura kawunga, afite umugabo ari wo kuyimurungikira, wo kuyimwohereza, akaba yimburiyeho antuka yuko ntari umugabo. Haleluya. Ariko nashika ku gatuti navuga ngo mfise umugore mwiza. Haleluya. Bigaragara ni ikirere jewe namaze kwakira izo mbabazi, maze kumwakuzakira, mbarira umuntu naranamugeraho, ariko namugeraho ngatekereza ikintu cyo mugarura umutima wiwe, kingarura kandi kikamusha mu murongo w'ibyo nizeye. Imana ishimwe cyane. Imana rero izibona umutima wateguye kurekura, umutima wateguye gusubiza umuntu mu muryango, umutima wateguye gusubiza umuntu mu muco w'Imana. Uwo mutima Imana ikawutegura kandi ikawucira inzira. Haleluya. Iteka ryose umuntu atarababarira yamana agahinda. Iteka ryose umuntu atararekura ntabwo yigeragira amahoro. Iteka ryose umuntu atarababarira ntabwo yigeragira urukundo rwuzuye. Turabesha. Iteka umuntu atarababarira ntabwo azovuga ngo yinjiye mu ijuru rya Yesu Kristo. Oya, ibyo ntabwo azorijamo. Imana ishimwe cyane. Reka duhe data we. Reka ndabaha urugero rutoya. Reka dufate umuntu yoba yarababajwe na gakuru nasomye aha. Umuntu yababajwe arababazwa asiga ise wiwe ngo yari yarubatse, yubaka munsi asigaye izahabu mu nzu. Ariko nyirasenge wiwe, haleluya, nyirasenge wiwe icyo gihe uwo se wabo bana yari yarashakiye abana biwe pe, ariko ubwo butunzi ntabwo yigeze abereka aho buri. Yari yaranyegeje zahabu munsi y'isima yayubakiyeho. Imana dufashe cyane. Ariko nyirasenge ngo mu icyo gihe arogase, kandi umwana yarabibona aramwica. Amaze kumwica mu icyo gihe umwana akorana agahinda, aja muri korale afite agahinda. Inasenge ntabwo babana, ariko akatangura kuvuga yuko atoja kureba inasenge. Cyambere amuzi nk'umwicanyi yamukuye umunezero wase n'umunezero ababyeyi biwe atabagifite. Muri icyo gihe ikintu cyabaye, Imana kumubwira ngo rekura umutima wawe, umugisha wawe ndawufite kandi uzobabera umugisha, ndetse na nyogosenga uzomubera umugisha. Imana itangura kumubwira. Ariko mu icyo gihe uwo mwana atangura kuba atariko senge yishe papa njewe no mubabarira. Ibyo ntabyo noshobora. Noneho Imana yamubwira ngo nanje nzinangira, uzosenga ninangira umutima wanje, uzosenga ninangira umutima wawe gushikure kuyu mutima wawe. Haleluya. Ngo umunsi umwe haza ubuntu bw'Imana bumuzaho, arameneka imbere y'Imana, ararira amarira, atangura gusengera inasenge yaroze papa wiwe. Avuga ngo Mana icoma ngongera ngasubira mu gikiriza mu gituza cyasenge cy'amasenge nanje nkanezera. Agitangura kumusengera, Imana itangura kumubwira ati rero ubutunzi so wawe yagize bwose ngiye kubukohereza, ngiye kubukwereka ubutunzi so wawe. Ubwo butunzi bwari buhishe utekereze munsi y'isima. Imana ituma imbeba zo mu nzu. Imbeba zo mu nzu. Imbeba zo mu nzu irazituma. Imbeba zizazicukura. Zaracukuye isima zirinjira, kuko yanejeje Imana. Za sima zizana kagatu karimo za zahabu. Ya mbeba zirazanaga agasashe bashize mu izahabu, irazana itera. Oh, haleluya. Ikimana yari yateguye kugira ngo niyabohoka azoze kubohora imitima ya irasenga ahari. Nawe yari afite agahinda, ariko wamenye Imana yari umwana, yari muri korale, yarabwiriza, ariko izo mbabazi yagomba kuzimubabarira kugira zigere no kuri inasenga. Iyo utararenga ku bintu rero ntushobora kugira mu bwiza bw'Imana. Habiweze kandi utararenga ku bihe wabanye n'abakubabaje ntabwo ushobora kugira mu bwami bw'Imana. Nibishoboka twibeshe ko turiko tuja mu ijuru, ariko turiko turarimbuka ko taragira ibyo turekura. Uwo mwana rero izo zahabu ngo azigurishije, agurishije kuko yari yaramenye ibanga, ngo ategura ibiseke byo kuja kuraba irasenga. Yagiriye nabi, ajana ibitenge, ajana inka, agiye kumuhemba. Haleluya. Ariko inasenga yibutse ibyo yakoze,
yibutse ibyo yakoreye umuryango, arariragira agahinda. Uwo mwana amuzaniye ibyo. Haleluya. Ariko icyo uwo mwana cyose yamubwiye, yategerezwa kubohoka. Mwene data uri hano, mbega wowe ufite uwo muva ikintu na mugenzi wawe, nagomba nakubwire, Imana yantumye uyu munsi, nimba utararekura mugenzi wawe, ntuze wigere wimaza yuko ku Mana hari ibyo urindiriye yuko bibohoka. Uracyaboshe kandi ubuzima bwa benshi urabuboshe. Uwo mwana yabohoye Irasenge, yongera nawe anezeza Imana, aramubohora. Hari abantu benshi tuboha kandi hari n'abatuboshe. Twebwe kumenya Imana turenge kuri ibyo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Zaburi, yavuze ngo dushimire Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho ibihe byose. Imbabazi z'Imana ntiziza gusa ngo nuko ndiko ndasenga oya. Imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Imbabazi z'Imana ziriho, baranyanze ndacabariwe, ariko barantaye, Imana iracitwa mbabazi, bakinsuzugura, imbabazi z'Imana ziracari kuri njewe. Imana ntabwo igabanika imbabazi n'ibihe umuntu arimo, ntibishoboka. Imana ishimwe cyane. Icyompa twebwe uko twoba turi baki, ibyo dusengera ni byinshi. Turasengera kuba twohindurirwa amateka, turasengera kuba twohindurirwa ubuzima. Ariko nagomba kubabwira ikintu kimwe. Reka ntange urugero ruto nk'abantu bafise imiryango hano. Amen. Je namenye ibanga rimwe. Namenye yuko madamu wanje niwo munezero Imana yampaye. Haleluya. Imana imaze kumumpa noneho yongeraho abana. Amen. Ariko namenye yuko mu rugo twama turi mu munezero gusa wo kuzura umwuka. Hari ibitero bishobora, ibyo bitero rero bishobora kuza ari jewe biturutseho cyangwa bigaturuka kuri madamu. Naba ndababwira madamu wanje ari igihe akantu kaza kandi ari we yakazanye. Amen. Ariko nkabanzi yuko ndakubakiye ko muri uwo mwanya ushobora kuba nobura umunezero. Ariko jewe iyo nakabonye ndatangira nkamwereka ndetse nkanamusaba n'imbabazi kugira ndamwereke rya kosa. Ntugati mbabarira sheri, ibi bintu wakoze. Hagiye jewe nkora ikosa namba ndayibabwira, sheri zikagabanuka iyo nakoze ikosa. Ntaba kinyita sheri, ntaba kinyita na pastori, ntanyita papa Joy, uzumva ngo eri arampinduka. Ariko iyo byahindutse arangarukaho. Icyo shaka kubabwira ni ikihe? Shaka kubabwira nubwo twoba tubana, Satani yarateye mu ngo. Iyo utariga kubabarira umugore wawe cyangwa utariga kubabarira umugabo wawe mu buryo bwo kumubakira ku Mana, uzokwamurongora abagore, uzokwamuja mu zindi ngo. Umugore wo hanze nagomba kubabwira nukuri nta rukundo azagira. Umugore wo hanze nta rukundo agira. Umugore wo hanze nta nimuwagira. Umugore wo hanze n'umujura. Ariko girira imbabazi uwo muri kumwe, mubabarira n'uwo mugendana, mwubaka n'uwo mugendana. Umwasi ntakabatsinde, mubeho nk'abatsinda kuko umwasi yatsinze urupfu na kuzimu kandi ari muri mwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngiye gusoza ndababwiye, Bibiliya Yesu Kristo yatubwiye ngo Petero, Zaburi yatubwiye yuko imbabazi z'Uhoraho z'Uwiteka ngo zisa n'imigezi itemba. Imigezi itemba, murabona imigezi itemba, umugezi utemba ntutembeshwa ngo uhagarikwe n'ibihe, oya wamutemba. Murabona Kabarari tugenda kubatirizayo tukaza kugira, kandi sinzi n'amazi n'imvura yarakamye, ariko Kabarari tukomeza kuyavoma. Haleluya. Ariko urukundo rw'Imana gusa n'imigezi itemba, niko bitubwira. Ntabwo ziza zihera, ntizigirira aho zirangirira, ntizigira aho zitangira ntaho zirangirira. Nawe ufata ubuzima bwo kuba mu Mana, ufata ubuzima bwo kwitwa mbabazi, kubabarira umuntu utaranamugeraho, ndetse ugategura icyo kumukorera ataraza kukureba, ijuru ryarakubabariye kandi rizokugirira neza. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo rero Petero ngo aramubajije ngo mbega njyewe umuntu yangiriye nabi no mubabarira kangahe? No mubabarira 7. Yesu aramubwiye ngo ya
ntabwo ari 7 gusa, ahubwo umubabarira 70 kuri 7 aba ari kumubabarira. Yongera amubwira ngo habayeho umugabo ngo yari afite abagaragu, ariko muri abo bagaragu ngumwe yari amufitiye umwenda, ariko ngo aragira igihe abasaba imyenda yabo. Ariko nguri wa mugaragu nawe yari afitiye hari uwundi yari amufitiye umwenda. Haleluya. Ariko ngo umushefu wabo aragenda aramusaba imbabazi, ngo yaherutse uwo mwenda, arambwira ati kugira umwenda wawe uvemo, nuko ndagutwara nkakugurana n'abawe n'amasambu yawe byose nkabitwara. Umugabo akubita amabiti n'ukuri nyakubahwa, nabyo noshobora, ariko unyemere nzobyishura buke buke bizoza. Amen. Umugabo imbabazi ngo ziraza, aramubwira ngira uwo muntu yari amaze kuzura ubuntu bw'Imana nkawe uri kurankurikira muri umwana. Amen. Aravuga ngo ndakubabariye kandi ndanabiguhebeye. Uwo muntu urumva ukuntu abohotse mutima. Urumva uyu muntu aririmba indirimbo zimeze gute muri uwo mwanya? Tuvugisha ukuri, bakubabariye nka 5,000,000. Amen. Twebwe hano mu rusengero wacu ngira uno mwanya ufite ubutunzi, mwebwe muratunze kandi mwebwe kuko nanje murantunze. Amen. Ariko dusipoze umuntu agufitiye 5,000,000, ufitiye nako warahinze biranka, wibereyeho mu buhinzi. Uwo muntu akakubwira ati ngiye kugufunga, none hakavuga ati rero umusabye imbabazi akubwiye ati izi 1,000,000 ndaziguhebeye n'umuryango genda uba amahoro. Amen. Umvo ico gihusi uryama gute? Urasinzira, urasenga amasengesho ukamenga ijuru ryakumvise. Haleluya. Urumva hari igihe wumva ijuru ko ritakumva, ariko ukumva ijuru ko ryafungutse ku bwawe. Ariko umugabo rero yababariwe, ngo noneho Satani aciyazana nawe umufitiye ideni, avuga ati oye, amufata mukani yibagiye imbabazi yagiriwe. Nawe ntiwibagire imbabazi wagiriwe n'Umwami Yesu Kristo, ntuzirengagize nawe ugire kubabarira. Aramubwira ati umva rero urampa amafaranga yanjye. Avuga ati nukuri kwa kundi yabwiye shebuja, avuga ati nyakubahwa nanje nzokwishura, mbabarira ntayo mfite. Ngo aramuniga agomba kuba ngo amushira no muri gereza. We yababariwe ariko ata muri gereza. Muri ico gihe ngo amakuru agira ku noneho ntumye igisirikare kimufate, kuko uyu muntu ntabwo agira umutima. Aramubwira ati ariko njewe narakubabari, ariko wowe wananiwe kubabarira umuntu agusabye imbabazi. Kuki ukora ibyo bintu? Imana ishimwe cyane. Icyo nshaka kubabwira iki, n'ubu munsi wowe uri kurasenga uyu munsi, wowe uri kurabwiriza uyu munsi, twoba turi ko turahanura uyu munsi, niba utararekura umutima wawe, hariho kandi gereza igutegereye yo kuja muri Gehinomu. Rekura umutima wawe kugira uzosangira ubwiza mu ijuru n'abera. Haleluya. Wowe uri hano ufite abakubabaje, wowe uri hano ufite abo ugifitiye umutima mubi, ndashaka uhaguruke ngusengere kugira urekura umutima wawe, wongere ijuru rikunezerwe. Uhagarare ndagusengere. Haleluya. Niba ugifite umwansi hano, nakubwiye umwansi ni Satani. Niba ugifite umuntu utekereza nabi, ntugatekereze nabi, ijuru naryo rizokubona nk'ukuri njyajya kandi witwa ngo urasenga. Babarira, rekura, bohoka, niko nawe uzobohora umunezero wawe uva mu gihugu cyo mu ijuru. Ijuru rirera, Imana irera, igomba kugendana n'abantu bera, kandi nubwo turi mu isi irimo ibibazo, tugomba kwama twezwa kuri gato na kanini. Yesu ari hafi, ari mu kuza. Hari igihe bavuga ngo imperuka, oya, imperuka yawe ishobora kuba uyu munsi. Woja hehe niba utarababarira uwo muntu, nimba utaramubohora, nimba utarabohora uwo mutima w'uwo muntu, nimba utarabohoka wewe uzoja he? Gehinomu iragutegereje. Ariko uyu munsi wemeye ukarekura umutima wawe, ijuru rirakwakira. Uhaguruke ndagusengere. Wowe uri urahana. Nabonye umukunzi mwiza, ntamuzi, utera intambwe uzi imbere, yafatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe, izo ngoyi zezane ye kubimbataye rwose.
genduwe genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose genduwe genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Mwegere haruguru gato hafi ya worship team. Amen. Ndashaka ndabatuma ikintu kimwe bene data. Imana irabakunda kandi ubutumwa nimwe bwazi y'uyu munsi. Imana ibafitiye umunezero kandi ubutumwa nimwe bwazi y'uyu munsi. Imana ibafitiye guhindurirwa amateka, ubutumwa nimwe bwazi y'uyu munsi. Dushobora kubaho tutozoba nk'uko abandi babayeho, turashobora kuba tutazojya nk'uko abandi bajya, turashobora kutazoba mu mazu y'abandi nk'uko abandi bayabamo meza, turashobora kuba tutazogendera ibyo byiza abandi bataka, ariko tukazoba muri cya gihugu cyo mu ijuru Yesu Kristo yaduteguriye. Icyo ngomba kukubwira rero, wowe uteye intambwe ukicuza mu mutima wawe yuko hari ibigushinja, utababariye uwo waboshe, nagomba ngutume no munsi uvuge ngo Mana imbabazi umbabarire kuko naboshe umuntu. Wongere kandi usaba imbaraga z'Imana zo kuzokorera uyu muntu waboshe cyanke yakugiriye nabi, umugaragariza ubugwaneza, kuko Yesu Kristo yatugaragarije ubugwaneza mbere y'ibyaha twari twarakoze. Reka ndabasengera. Data wera uri mu ijuru, ubwoko bwawe Mwami ndabusengeye, ndakwinginze mwamugira neza, baha imbabazi Mwami, kuko Mwami imitima yabo yuzuye ububi, bamenye yuko buzuye ububi, kuko Mwami batigeze bagira imbabazi kuri benshi, ariko bamenye neza ko bababariwe nawe. Ndakwinginze Mwami, ndakwinginze Yesu, bababarire beze imitima yabo, uyakure mu rwango, uyakure mu inzitizi zose zotuma batagera mu bwami bwawe, maze Mwami baha imbaraga zo gukorera abo bakoreye nabi, bo kubagariza ubugwaneza, bo kububakira kuri wewe, bo kububakira Mwami mu nzira zawe, kugira Mwami maze bambikwa amakamba muri cya gihe kuza gutora itorero ryawe. Urakoze rero Yesu, ndagushima kandi ko wumvise kandi ubanye natwe kandi ugiye kubakorera kandi ubakoresheje ibyicubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, mugende mufite umuhigo mu mutima wanyu wo kuvuga yuko twarekuriye uwo muntu, ugende wamurekuriye umutima wawe kandi ugende n'ikindi gihe no kumusaba imbabazi, umusaba imbabazi. Genda mwicare mugubwe neza, muhaguruke mwese dusoza amateraniro yacu. Amen. Haleluya. Ndashaka kugusengera, ndashaka ko dusengana, ndashaka ugira Imana uvuge ngo Mana nanje unyuzuza ubuntu bwawe, mu batoranijwe ndimo, mu bo wasigaje ndimo. Nagomba nkubwira ikindi kintu, nimba ufite amaguru bigakunda, ugifite umwuka ukagenda bigashoboka, ndetse waratijwe n'abana bigakunda, uracyari umunyamahirwe wo kubona ineza y'Imana. Icyo Imana yabiguhereye ngikire, yabiguhereye kugira ngo ibyo byose, yaba amaguru, yaba amaboko, yaba amaso, yaba ibyo byose, yaba amafaranga, yaba amasambu yaguhaye, yabiguhaye kugira ngo ize yuzuze isezerano ryayo mu isi ikoresheje ibyo bintu byose yaguhaye. Niba wabimenya rero, saba ubuntu bw'Imana bukubeko kugira ngo ibyo yateguye byose ukiri mu isi igukoresheje ibyuzuze. Ndagushima kuri Imana nziza, kandi ndagushima yuko Mwana witwa gitangaza. Mwana sabiye ubwoko bwawe Mwana kuzura ubuntu bwawe, kuzura ineza yawe, kuzura ubwiza bwawe, maze Data uri mu ijuru bamenye icyo wabasigarije mu isi, ariko aho bari hose mu nyifato ikugaragaze, ingendo ikugaragaze, imvugo ikugaragaze, mu inyambaro ikugaragaze, maze Data uri mu ijuru ibyo byose bikomeze gukururira abantu kuri wowe Yesu Kristo ubakoresheje. Abana babo umuco wabo wuzuremo, maze Data uri mu ijuru ukomeze kwigaragaza nk'uko bikwiye. Mwana ndabasabiye umugisha, Mwana sabiye umugisha bariko barankurikira kuri
televiziyo, abariko barankurikira muri iri torero, mwami ubagirire neza, ububake, barekure, ubwiza bwawe babeko, ineza yawe babeko, ijuru ryuruke ribane nabo, umunezero wataguriye abizeye bawugendere mu mana. Urakoze rero Yesu, ndagushima ko byumvise kandi uje gukorera kwibahisha, ibyicubahiro bibabemo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenye uko biri, ariko icyo zimu iby'Imana ishaka ariko biriye ariko icyo zimu iby'Imana ishaka ariko